Коннуны саз вақайлары ақта тарифтмеге азырмы студияда мен Султан Естакаева чалышам, хайрлы ақшамлар. Студентлік билетлері Веджим Хуриет елбашчысындан бұйық Ишанч Сергей Аксенов кинематография Девлет институтына кірген яш қырымыларына хайрлады. Студентлер в ГИК адлы мешур оқув юртында тасел алған сон Қырымға қайтажақлар. Оларының оқуына Қырым бюджетінден пара айрылажақ. Бұндан да ғайрайв саневи мектеп ярамадамыз еле медени саада бақ тұтмақ үшін аңлашматызды. Крымский набор первый. Да, вам спасибо огромное. Саня Яковлевич, спасибо, что участвуете в жизни наших ребят. Я думаю, возможно, для самореализации колоссально, что там говорить, да, то есть, в ГИК раньше там кто мечтал, там те, кто хотел пойти по этой линии, ну, наверное, сегодня это самое престижное учебное заведение. Бу йылы в саневи в ГИК Қырымда илік сефер сечіл кечірді. Бізім ешларымызға егірім ер айрылды. Діңлемні Русияның халық артисті Александр Михайлов кечірді. У нас тут есть и театры, и будем доминировать настоящую драматургию, чтобы была. Антон Павлович Чехов 100% будет, и приедем в Ялту, мы это действительно что-то сделаем, хороший спектакль какой-нибудь дипломный. А помимо этого будет еще концертная программа, которую практически все будут задействованы, будем приезжать и все это нести вечное, прекрасное для нашего края, вот этого нашей республики Крым. Бала бақчалар ве мектеплер тамерленовы, иш ерлері яратылмасы. Ел-елдан яны қапу шәрі ве район деніші. Қырымнан шымаленден бұзымық бірлеріміз левхасы. Это пастеризатор. Сюда заливается молоко, соответственно, греется, охлаждается. Виктор Ратинский Хашхавал пешірліві ақында тариф еті. Бұйық тәчірібілі Хашхавалджи. Яны қапу районында ось истиласыны тізді. Поскольку у нас импортозамещение, многие занимаются этим, и почему бы нет? Койда әр вақыт тазе сүт жоқ. Одан қаты ве емшақ Хашхавал чешетлері пешірілі. Олардың арасында итальян качота, бурата, моцарелла. Азыр мақсулат Қырым шерлерінде сатыла. Енді бір елдан сон Хашхавал цехы мақсулатын бірінші тонасыны бережек. О вақыт ердімчілар керек олыр. Мағызы көйінде яны иш ерлері пейда олыр. Можете попробовать. Очень вкусно. Янылған бала бақчасында да кадрлар артажақ. Ерім елді вамында бина капитал шекілде тамир етілді. Джимхури адрес инвестицион программа бойынша бұна 60 миллион рублей айырылды. Проблем с местами нет, мы планируем открытие еще. Сейчас у нас 4 группы, с 1 сентября будет дополнительно открыто еще 2 группы. Это включая группа раннего возраста, начиная от 1,5 до 3 лет. Мектептен әйвелі муасесеге 220 бала қатнайжақ. Елның сонуна же да 2 группа açılacak. Так, есть Арсланчик, держи, Арсланчик. Яны қапу шерінің мектеплері де яны оқув елына азырланалар. 5-ші саныл мектепте 600-ден зеді бала тәсил ала. Олар эпісі сыжақ саба ве уйле емегенен тәмін етележеклер. Проведен тендер на питание, заключен контракт, пищеблок готов, технологическое оборудование обеспечен и самостоловая на 120 посадочных мест. Имтиязлы вечок балалы куранталарының балалары үшін 2 кере аш бірлігі тәшкел етілежек. Епісі ішлер нормаларға уйын шекілде бежірілі. Қырым акиметі мектеплелер үшін сыжақ аш тәшкел етілігі сөйлене бұйық диқат айыралар. Бұл ішні Джимхури Девлет шурасының рейсы Владимир Константинов тәшкере. Нам нужно все-таки актуализировать программу утепления школы. Это в эту программу входит обустройство кровель и фасадов. Все, утепление. Это, во-первых, внешний облик школы, что дети должны видеть, что они учатся в хорошей школе, хвастаться этой школой и так далее. Сентябрьдің бірінде оқув елы башлануы қайт етележек. Ама Роспотребнадзор идаресінің яны талаплаларына бинаят, тәдбірде тек 1 ве 11 сыныфлары иштирак етежек. Сабина Дениева, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Милет Учун. Қарасов базар районны хастаханелерінде тамир ішлерінің кетешатыны ве бала бақчалар құрылуыны құрыжылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов тешкірді. Объектлерде чоқтан чоқ бұзу тапылды, мевзуны бұзы мұхбірлеріміз девам ете. Старшего нету, технадзора нету. Они появляются иногда, они все время тут и не присутствуют.
Сылап тегіздегіл эскі шетлербе қыбырдаған табан. Бұ қарасу базар қастаханесінде тамират мәселелерінің бір күчік қысмадыр. Құружилық ярым елға графиктен артта қала бұ ерден 30-дан зияде ішчі чалашмақ керек. Ама оларның сайысы 10 кішіге етмей. Вчера работали до 8, завтра до 8, а сегодня в 5:30 уже никого нет. Поэтому оцениваю работу этого подрядчика как неудовлетворительно, буду докладывать Кабанову о том, что нужно какие-то меры принимать. Потому что если в течение месяца подрядчик только сбил штукатурку, не может представить банковскую гарантию, при контракте в 24 миллиона, это говорит о том, что, на мой взгляд, что, скорее всего, он несостоятельный. Буйси энді қарасу базардаки сары су микрорайона. Бу ерде 160 ерлік бала бақчасыны құрмаға планлаштыралар. Объектке тахменен 20 миллион рубле айрылған еді. Да бір ай әвелсі боруларны ерлештірі башладылар. Ама шымдылық атты құружилық мейданы азырланмады. Здесь контролируется полностью и нами, и районной властью, и исполнительной, в том плане, что каждый день у нас есть специалист, который приезжает, каждое утро проверяет наличие работников по графику, пока тот, конечно, который мы услышали, что пока не утвержден, шло все в норме. Ну, как переутвердят график, конечно же, будем отслеживать. Егер объектте ишлер башланмаса, Михаил Храмов ангажманы бозмаға сөз берді. Воду очень долго ждем представителя. Он сейчас должен 15 часов, с 15 до 16 появиться, потому что факт не совпадает с проектом. То есть мы воскрывали колодцы, а там, получается, должна была лежать труба, а ее нету. А счет котлована, экскаватор ждем, я со среды начинаю рыть, 2 недели пройдет, котлован уже будет готов. Если в пятницу здесь не будет уже половина котлована, если не будет паспорта, не будет графика, не будет вагончика подключено, и не будет у вас проектной документации на КР, то все, в пятницу сматывайте манатки, едете усиливать авангард. Кең тоғай көйінде тек территория қораланды. Бұ ерде тезден бала бақча құрмаға істейлер. Ишлерні жұма күні башламаға планлаштыралар. На этом объекте экспертиза заказчиком получена более месяца назад. Подрядная организация была согласована главой республики тоже уже около месяца назад. До настоящего момента здесь не завершены работы по ограждению строительной площадки, не приступили к работам по устройству котлована. Чыққыш топлашуының нәтижесінде эпысы тыш қызметшілер тәнбиеленді. Михаил Храмов хабер етті ке бұ объектлерні яқын вақытта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов зиярет етежек. Гузель Мамбетова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Қырым курорт ве туризм везірлігінің мониторингі өгінді Қырым пляжларының қавсызлығы түшкірмек вазифесі тұра. Везірлігінің қадемлері ерлі мемориетінің векілерінен бірабер юрелер. Кезлевде насыл бұзулар тапылды. Бұақта бұзым ғыберіміз Сабина Денеева девам еті. Шезлонгларны дезинфекция етмек. Масаларны бір-бірінден 1,5 метрлік месафеде ерлештірмек. Әршей Роспотребнадзор идаресінің талапларына көре. Большая раздевалка, туалет с поручнями, тоже увеличенный в размерах. Дорожка. Бүгін әр күнлік мониторинг черчервесінде Максим Горький адына елы кенеріндегі пляж тәшкеріле. Объектның паспорты әркес көрген ерді. Әршей доғру. Стоп! Ура! Бұл бала территориясы. Мұнда уч хуртарыджы чалыша. Адам чоқ, ама хавсыз месоферия ететіле. Пляжда құм теміз. Темізлік мутазам суретте кечеріле. Мы разработали такую концепцию, что пляж работает и днем, и вечером. Днем люди могут принимать солнечные ванны, купаться в море, а вечером они приходят к нам для того, чтобы посмотреть кино под открытым небом. Мұнда Роспотребнадзор нормаларына диқат айырыла. Кезлемнің мешур сайле, кен құмлы пляж. Бұ ерде балаларнен ратланмақ мүмкін. О ән хавсыз дейлер. Ама бұ доғрымы Мемет Алимов құртарыджы. Оның вазифесі туристлердің ратлығыны хавсыз етмек. Самое главное это попытаться его как-то успокоить, чтобы он не потерял самообладание, попробовать поговорить и вытаскивать на берег. Санитар ишлер эпысы кереклики побежерили. Хуртарыджылар ноқтасы чалыша. Промываются туалеты полностью. Спасатели всегда на месте. В принципе, все. Песок у нас и так чистый. Мы раз в неделю специальной машинкой обрабатываем песок, чтобы не было мелкого мусора, камней и так далее. Пляжның ішінде ән мұйымы хавсызлық. В Евпатории, в общем-то, стабильная ситуация с пляжами неплохая. То есть замечания, они возникают по тем или иным участкам. Достаточно быстро администрация, прежде всего, и пользователи реагируют. Ярымадының ғарби елы кенарында ратланув туристлер арасында пек рахбетле. Эркун кечерілген мониторинг кетешатында пляжларда қаба позублар тапылмады. Сабина Денеева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін.
Пайтақта қыздыру мевсіміне ерлі қазырлық қалып барылам. Планлаштырылған ішлерінің ярыдан зиядысыны Крым теплокоммунэнерго мутихаслары бежерділер. Су анбарларында су етішмемезлігі коммуналь қызметчілерінің ішіне тесір етермі йоқмы Аяр Велилулаев тариф әте. Ахмежитыки Севастопольская соғығында экскаватор ярдымынен асфальтның үс хатты алына. Меркези районында бұрыларының 20 метрі денештірілежек. Бұл ішлер нақлиетнен қатынавына кедер етмесін деп, оларны геже алып баралар. Қыздыров мевсімінде донатмалар яқшы чалырсын üçün профилактик ішлер ел демамында кечерілмек керек. По городу Симферополю 311 километров трубопроводов тепловых сетей. 70% уже проведены гидравлические испытания промывки и подготовка уже порядка 222 километров. Значит, остальное все теплотрассы будут подготовлены до 15 октября. Умумен Қыздыров мевсімінде азырлық ішлер 340 миллионда зияде рубле айырылған еді. Пайтақның меркези ве Демирьол районында ең яқшы шекілде азырладылар. Киев районда ишлер бежермесі да огде тура. Отопительный сезон идет в плановом режиме. Процентное соотношение подготовки к отопительному сезону по республике Крым составляет порядка 80-83%. Все те, так скажем, отставания, которые были в связи с тем, что у нас был на месяц увеличен отопительный сезон в этом году в связи с ковидом, плановые мероприятия все выполняются, и они уже идут в соответствии с графиком. Мескен коммуналь ходжалық везирінің муавина айтқанына көре, суф анбарларда суф етішмеген Қыздыров мевсіміне тесір етмес. Қыздыров системасының бұрыларына техник суф сыжақнен теменлев муисиселерден чекілі. Аяр Велилулаев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Бақчасара 3 күнге газсыз қалajak. Bu haqda Швер мемлекетінің матбуат қызметі хабар етті. Umumen 10,5 bin қорантаның evlerinde gaz söndürüldü. Бүгінгі күнден башлап Таврида трассасы құрылуы себебінден магистраль бору монтаж етілежек. Газнен бағлы ішлер август 25 күні ақшам саат 5-те башланып, август 28 күні ақшам саат 5-ке девам етежек. Еді Құйы районында яны фельдшері банай ноқталары құрула, бұйыш девлет сағлық сақлав мүйселерінде модернизациясы адлы федераль мақсадлы программа черчевесінде бежерілі. Енді тезден көйлерінің сәкендері яныланған мүйселерде тібі қызметлер елде ете білежеклер. Ішчілер бұл объектлеріні елінің сұнында тапшырмаға сөз берелер. Модуль фапларда ішлер насыл алып барылған ақында Гүзел Мамбетова тариф ете. Лидия Примаченко тариф етеке ски кой фельдшері бадай ноқтасы қыздырылмаған ве бір шеге ярамайды. Арма әлі көйінде эски фаб еріне янысы құрылды. Мы очень благодарны, что нам построили такой фаб. Уже просто никакой надежды не было. Вот. И мы очень нуждаемся в нем, будем так говорить. Потому что очень много деток сейчас, рождаемость увеличилась. В том здании было невозможно, холодно. И мы надеемся, что он нас будет радовать. Бойся айып әлі көйі мұнда да яны фельдшері банай ноқтасы тікленілі. Оның мейданлығы 170 квадрат метрні тәшкілеті. Құручылық ішлерге күнленген сон бинаға донатыма кетірележек. Модуль объектлер пек тез құрула. Ішчілер 2 күн девамында каркасны тікледілер ве дам ерліштірілуіне кечтілер. На данном объекте работы были начаты вчера. И в течение месяца будет полностью смонтирован ФАП. И еще в течение месяца будет сделано благоустройство на данном объекте. Еді Құйы районында 60 бинге яқын адам яшай. Әрбір мескен ері чун тіби мөсесе құрылмасы бұйық емейет ташей. Здравоохранение Ленинского района нуждается в обновлении и в модернизации объектов. Мы не будем стоять на месте, будем дальше стремиться к развитию и восстановлению объектов. У нас впереди застройка и модернизация самой Ленинской ЦРБ. Я считаю, что эта часть необходима, и при поддержке главы Республики Крым мы доведем эти результаты до наивысшего уровня. Яны фельдшері банай ноқталары açılıвы девлет сағлық сақлау мөсеселерінің модернизация адлы федераль мақсадлы программа черчевесінде açыла. Umumen еді Құйы районында сентябрь айына 8 фельдшері банай ноқтасы ве уч амбулатория құрылмақ керек. Бұл мақсатларға тахминен 200 миллион рублей айырылды. София Шукурова, Гүзел Мамбетова, Алим Сейдалиев, Милет үшін.
Сонки сутка девамында Қырым хастаханелерінден 40 кіші коронавирустан тедавиленіп евге қайтарылды. Ковид-инфекциясы да 33 адамда таздықланды. Бұл вақытта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов өзінің ичтимай ағларындаки сәйфелерінде хабар етті. Умумен пандемия башланғандан берлі ярымадада 2097 кіші хасталанды, тедавиленгенлер сайысы 1498 кішіге етті. Жумхуриет елбасшысы Қырымыларына маска низамыны riayet етмеге ве жемаат топланған ерлерде 2 метрлік месафе қалдырмаға чағырды. Ақярға яқын ұзынжы көйінде көйдешлер көрішуі кечті 20-ге яқын адам бірабер топлашып, эждатларының қатырасына аңдылар ве сүргінліктен әвелкі деварына қатырладылар. Бұл ақта бұзым мұхбірлеріміз тариф етежеклер. Дақ төпелері арасында нағме яңғырай, Қырым татарларының юрегінде хош дұйғылар яратан. Сабық көйдешлер ве оларының туғанлары қайтарма ойнайлар. Эм қуанчлы, эм ағлашма мүмкін, бір түрлісінен еттік. Бұл біздің қар деделерімізні, италарымызны. Топрақ біздің дүрбер güzel ветанымыз, қалқымыза яқшылық, шеңлік, саулық, сәлемет істейім. Тарихи дәвірге далмақ ве бір күнге туған көйдекі яшашқа қайтмақ. Адетінже Корышов дуанен башлана. Алия Умерова Ахмежит районынан келді. Онтылған соқақлар бойы кезініп, қартбабасының еві яндан кечті. Қадын өз дұйғыларını сақлап оламай. Бір қоранда мұнда өсіп шықты. Женктен evvel қарбамыз Ақярдан ev алған, уже көчежек olған, o cenk başlandı. Bu ev 250 yıllık evdir belki. Çünkü biz göremiz, biz yılı gelemiz, bunları çıkaramız, прикосновение к истокам, gelemiz, okuyumuz, dua, gidemiz. Bu koyda 100 hane yaşagan, 3 mezarlık olgan, gостиница uzuncu, birinci eski mezarlık, Abiyerçik'te mezarlık var idi. Uzuncu koyu Baydar Vadisi'nin bağlana dağlar arasına yol kazıldı. Ulu vatan cenkiden evvel mında yüzlerce Kırım Tatar korandası yaşagan edi. Şimdi cedvelge alımının malumatına göre tek 5 sakin kaldı. Koruşuvler mında yıl geçirili. Adetince kodeşler açık havada sofralar donatıp, duygularını paylaşalar, foto resimlerini bakalar. Kartlarımızın sayısı eksili ama mında kelgen bala çağılı korantalarının sayısı yıldan arta. Böyle etip nesiller arasında bağ uzulmey. Necese Velmasa Bakimova, Ervin Emreliyev, millet için. Yarımadanın çeşit koşularından 250 sportçı Кезлевде Arena Kırım stadionunda regional Ara Saray Sportu Festivalinde çıkışta bulundular. Bu Cumhuriyette mektep talebeleri arasında en büyük yarışlardan biri. Festival Kırım'da endi 4-cü kere ötkürülüyor. В связи с обстановкой эпидемической понятно, что в этом году это первый турнир у нас такой огромный, именно фестиваль. А так у нас в Республике Крым в год проходит около 4-5 фестивалей именно дворовых видов спорта. Мы проводим в основном весной, летом, осенью и выезжаем уже на всероссийские соревнования. Meydanlarda birden birkaç sport çeşidi boyunca kureš alıp barıldı. İştirakçiler saray futbolu, streetbol, kuvvet gimnastikası ve santraç gibi sport çeşitlerinde galiplerini belgilediler. Kubok ve medaller oğrunda Kureşov'de gayrı festival iştirakçileri GTO testlerine geçtiler. Кезлев yarışlarının neticesinde en yaxşı sportçılar Kırım'ını ve Ақярны butun Rusya seviyede takdim edecekler. Bulgar uzun ömrünün sırları bu iç bir vakit ruhtan düşmemek ve hayatqa tebessüm ile bakmak. 98. doğan kununu Bulgar cemiyetinin ihtiyarı kaydetti. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Честит рожден день, Анна Александровна, с днем рождения. Да ви буде сладко, да сарадвайте всяка сутрин, чи настана день. Анна Зеленина Кырым булгарларыны тапмақ ве бірлештірмек. Олардың милли менлігіні yüksельтмек için қолындан келген қадар тырыша. Бұл милеттің тарихыны, зенген ань-анелеріні, урф-адетлеріні ве тіліні танытты. Делают кубете, это наш национальный пирог, который называется «Счастливый пирог», который 13 января праздновали все болгарские семьи.
Булгаристандан хомшыны эркез біле. Оның дойгудашлығы ве ачық гөнілінігі әм баланы әм бұйықны желпетті. Даже если я выйду на скамеечку, то подойдут и такие. Бабушка, вам помочь? Ну как, разве это плохо? Қырым Джемхури Булгар жемиеті яратылғанының бірінші күнлерінден берлі Анна Зеленина оның ішінде файл иштирак етті. Жоқ вақыттан берлі сақланған шейлерінің бақшыш етті. Тамам бұл шейлер Қырым этнографик музейіндегі Булгар коллекциясының темели олды. Она знает и болгарскую кухню, она знает традиции. Она, например, Иван Генов, вот знаменитый партизанский командир, был другом ее отца. Она знает его еще как ребенком. Это открытый. Самолетом и поездом можно. Ага. Анна Зеленина тариф етеки. Девамлы өмірінде оның достлары арасында әм урумлар, әм эрменилер, әм ехудилер олды. Қырым татар тіліне де Анебита айрыджа севги дуя. За всю жизнь никак не могу забыть эту песню. Ах, Фатимем, чукнередер, костер маңа, йол нереден. Ерлахан сон бізге тәржіме етем. Эски фотоларны көстеріп, Анна Александровна дайыма екші кейфнен ве ұзын өмір яшамақның сырларыны ача. Человека украшает простота. Простота и любовь к ближнему. Сабина Дениева, Марина Соловьева, Саид Влиляев, Милет Ичун. Бүгінге бұйапысы хаберлер Милет телеканалындан айрылманыз, хайырлы ақшамлар.